Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukraina haberleri. Bugün oktyabrdan biri salı күні. Donbassda Rus ижралчылары тынчылык режимini 5 kere bozdu. Bu vaqtda Ukraina Mudofaa nazirliginde haber etiler. Bayvikler Svetlодарске, Jivarındaki Новолуганske ve işgal etilgen Gorlivka yanında Pivdenne kasabalarını mina ateşine tuttu. Ukraina askerleri arasında yaralangan ya da ele kılganlar yok. Devlet büdjeti leyhasını yukarı Rada oktyabrın 18'inde muzakere etecek. Bu vaqtda parlament reisi Dmitro Razumkov bildirdi. İkinci muzakeregi o'z tekliflerini halk mebusları oktyabrın 1'ine kadar yapmak gerek. Komitet leyhani oktyabrın 15'ine hazırlamak gerek. Bu hafta ise oktyabrın 4'inde hükümet mebuslarga gelecek senege iqtisadi inkişaf programmasını taqdim edecek. Я сподіваюся, що всі народні депутати Umid etem ki, hepsi halk mabusları, hususan büdjet meselelerini komitet azaları bu müinvesiyatqa üzerinde keyfiyetli çalışır ve biz gelecek senege kelişilgen maliyevi kanun lehasını görermiz. Onun sayesinde biz ve Ukrayna cemiyeti beklegen yenileşte devletimiz inkişaf edecek. Ukrayna diğer memleketlerinin emurinin taqiq etmeyecek. Bu vaqtda Kiev civarında içki işler nazirliginin talimlerini ziyaret etkende Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy bildirdi. Söz Ukrayna Amerika prezidenti Donald Trump'nın ricasının Joe Biden ve oğlu Hunter davasına taqiq etmege başlayacağı ya da başlamayacağı hakkındadır. Zelenskiy'nin fikrine göre Ukrayna prezidentler arasında olup geçken telefonun konuşmanın stenogrammasını yayınlayacağı ihtimaldan uzak. У мене було з паном президентом Трампом дві розмови. Men Amerika prezidenti Donald Trump'nen iki kere laf ettim. Birinci kere prezident sayılarında galibiye kazanganımda. O vakit Trump bana telefon açıp hayırladı. İkinci ise anavısız görgeniniz edi. Biz öyle yüksek seviyedemiz. Men belesem bunu yapmak gerek değil. Bazı inceliklerini yayınlamak gerekmeyi ama hiçbirisi yoktur ki. Ne diyeyim, yayınladılar işte. Onların işidir. Amerika Birleşken Devletleri Temsilciler Palatası Komiteti Amerika hafiyasının Trump ve Zelenskiy arasında olup geçken söhbetke şikayetini yayınladı. Beyaz Ev bu lakardının stenogrammasını verdi. Ona göre Zelenskiy'nin telefon söhbeti vaxtında Trump Ukraynada sabık vice-prezident Joe Biden hususunda taqiqat geçirilmesini istedi. Demokratlarının bildirgenine göre tamam Biden 2020 senesi Amerika'da geçecek prezident saylavlarında Trump'ın rakibi olacak. Demokratlar emin, tamam bu sebepten ameldeki memuriyet Kiev'ge harbi yardım ayrılmasına toxtattı. Vesikaga Zelenskiy'ge doğrudan baskı yapılmasının izbatları olmamağına bakmadan Amerika Birleşken Devletleri Kongresi'nde prezidentinin impeachmentini başlanması hakkında ilan edildi. Polonya Avropa Şurası Parlament Asambleyası kuz sesiyasının kısmi boykot etilmesine koşuldu. Memleket delegatları Avropa Şurası'nın 70. yıllığı münasebetleri ile geçirilgen tantanalı tedbirge iştirak etmeyecek. Bu hafta Polonya delegasyası başı Alexander Potsey bildirdi. Evvel Avropa Şurası Parlament Asambleyası kuz sesiyasının açılımında iştirak etmekten Litvanya, Letonya, Estonya ve Gürcistan reddetti. Böyle etip bu memleketler Ukrayna'ga kol tutkanlarını bildirdi. Ukrayna Parlament Asambleyasının kuz sesiyasında iştirak etmeyecek. Bu Kırım ve Donbass kısmı işgal etilmesinin bakmadan Rusya Federasyasının Asambleyaya geri qaytarılmasına narazılıqtır. Bu hafta Ukrayna delegasyasının reisi Elizaveta Yasko bildirdi. O Strasburg'a musafir olarak geldi. Bu status kullarlarda çalışmağa ve Avropalı ortaklarının görüşmege imkan beri. Azat etilgen Kreml'nin siyasi mabusu Oleg Sentsov Avropa Şurası Parlament Asambleyasının kuz sesiyası kullarlarında Frankistan prezidenti Emmanuel Macron ile kuruştu. Söhbet tahminen yarım saat devamında laf etti. Esasının icad hakkında laf ettiler. Sentsov filmler çıkarmağa ve kitaplar yazmağa devam edeceğini bildirdi. Evvel Avropa Şurası Parlament Asambleyası sesiyasında çıkışta bulunup Emmanuel Macron mebuslarga Rusya esirliginde kalgan siyasi mebuslar hakkında hatırlattı. Rus işgalcilerinin esirliginde 3. doğan konu. İşgalciler kanunsuz surette esir etken Donetskli jurnalist Stanislav Aseyev 30 yaşına toldurdu. Kiev'de ona kol tutmak ve hayırlavlar bildirmek için işdeşleri ak hukuk koruyucular ve hocası toplandılar.
Станислав Асеев боевиклерінің гізлі изоляция пысханесінің мағазларында болынды. Донбасста женг башланғанен Асеев Украин нешриятларына Станислав Васин тақмадынен малумат береді. Ижал етілген топрақларда олған вақиялар аққында яза еді. 2017 сенесі язда Станиславны боевиклер яқалады ве жасуслықнен қабатлады. Оңа не қызыл хачыны, не бірлешкен милетлер тешкілеті, не зарет етуф миссиясыны, не де Авропа ишбірлік ве телекесізлік тешкілетіні ебермейлер. Чим відрізняється полонення? ЛНР ве ДНР бөлгелерінде тұтылған эсерлер ненен фарқланамы? Оларға асла ешбір малумат барып етмей. Русияда олғанларда сіз мектуп яза білесіңіз, телефон ача білесіңіз. Ишғал етілген ерде бөйле бір шей жоқ. Біз мұз қабығында язаджақ олдық. Адамны бұның üçün аз қалды. Яқаладжақ еділер. Про Станислава Асеева, на жаль. Язық ки ама Станислав Асеев ақында там малумат жоқ. Ве енді чоқта ешбір хабер олмады. Біз атта изоляция бөлгесінде яда тақат тефқифанесінде кечірілгені, яда кечірмегені ақында бір шей айтып оламайық. Оның ады денешу жедвеліне. Үміт етеміз ки, инсан үшін бір түрлі телекесізлік шартлар олыр. Антарктидадан 315 миллиард тонна ағырлығында ве 1636 километр квадратлық бір бұздағы айырылды. Бұл сонки 50 ел ішінде қытадан айырылған ең балабан бұз парчасы. Оның мейданлығы аман-аман Сакай Искоч адасы кібідір. Океанография институтында қайд еткенлері кібі бұл бекленілген вақиядыр. Ода 2000 елында олмақ керек еді. Глобаль ысыну ве иклим деңішмелерінен асла бағлы дегіл. Бұздағы әнді Ди-28 адыны алды. Океанда о гемелер үшін телюки яратабылы. Шының үшін арекет сателлит ярдымынен көзетілежек. Бұздағы ирімесі үшін бір қач ел керек олacak. Украин спортчысы Дахада кечкен дүния еңгіл атлетика yarışlarında ғалебе елді етті. 18 yaşındaki Ярослава Могучих yüksek sıçravalarda kumuş medalini elde etti. O ikinci denemeden 2 ve 4 metr sıçradı. Bu onun hem şahsi yangi rekordu hem de 20 yaşındaki küçük sportçular arasında dünya rekordu oldu. Том Круз Киевде. Украинаға Голливуд актері, кинорежиссер, продюсері Украина президенті Володимир Зеленский давет етті. Олар президент офисінде көрішті Украинада фильм чекішлері аққында лаф еттілер. Том Круз яңы кинолейхасы үшін Украина ерлерінен мерақланғанына білдірді. Тамам бұл девлетімізге келмесінің себебі болған. Володимир Зеленский Украинада фильм чекішлерінің үстінлігі аққында айтып берді. Яқында юқарырада Украинада фильм чықарған четел истисалжыларға тазминат берілмесі аққында қанун қабыл етті. Бұдақыға бұл соңки хаберлер еді, дата тастиятлы мәлуматнен сіз UATV сайтымызда таныша білесіңіз. UATV олыңыз, өзіңізге мұқайт олыңыз, сақлықнен қалыңыз, көрішкенже.